December ni sompani sangka zakwa somnga panga khan pudar khu machuan Serchhip khomun lui atangin Serchhip Kawnpui muna hian ama in sak ngei lu thla in a omtana midangte po in ombel ve zelin he Kawnpui muna hian khuwa alo ding tanta ani in le mihring po lo pung chho ve zelin kumsang kha zakwa somruk paruka Mizoram buai ma po khan Mizoram kholian tak ta jingami atling mana block development office te JN hospital tele PWD te a omhan vek ani huna local zela kumsang kha zakwa somruk paruk marsla atanga Mizoram chu ram buai alo ni ta ka wangin akumle sang kha zakwa somruk pasari kumtira Mizoram khotam tak chu sarkarin a soi khom ta a Serchhip khomun pa ngaya zong zong ta po chu he Kawnpui muna hian roi thlak vek an ni ta a Serchhip khomun pa ngai chu alo ram ta ani Kawnpui muna hian om khom vek ani a chu wangin kum eng muti chung chu Serchhip Kawnpui ti alo ni ta ani Kawnpui muna hian Serchhip atang mai ni lovin bong chom riang tlang le saphai atang te in sarkarin a khoma heng ba ka po hian mundang dang atangin mani tu thuin pitam tak an lo pem lut bok ani sarkar po in PPV tia voin administrator atan po IAS wal assistant commissioner lir aron da thina kumsang kha zakwa somsari atang khan Assam Civil Service le Mizoram Civil Service MCS te sarkarin aron da ta thung ani Serchhip Kawnpui mun hi fit sang thum zali a sang ani a nipui le thlasika po sikle sanuam tok tak ani Mizoram chimle mar in kalpona motor kongin a kholai taka baltang awangin khochanchin a chi a tha ani na angin Mizoram pum adeng chuak thuai thin ani kum local zela sangkha zakwa somri February ninga sarkar order the Mizo District Act 1956 thuangin Mizoram Union Territory a Governor NP Mathura chuan Serchhip Kawnpui tia khoming lamthin chu Serchhip Town tia order siam theina pe ka siama chumi tuang chuan pukhuanga Secretary to the Government of Mizoram chuan nisom February sangkha zakwa somrit khan order a chuata ani August ni som pathum sangkha zakwa somruk pakhat khan Kawnpui muna omte chuan wantlang in khom pumur liana ina kawin pukhuang tu zawa kai hruina in Kawnpuia waime din thu ngai tu hona nei ani a waime chu din tha anti de vek nuwa Kawnpui waime chu ni som pathum August sangkha zakwa somruk pakhata din alo nita ani zan in huna hun kan man mek Kawnpui branch rising day hi akum somruk pathumna alo nita tina ani chu kum sangkha zakwa somruk paruka Mizoram chu rambuai alo ni a khokho malo ni khan Serchhip bong chom riang tlang le saphai atanga khokhom lo oma piang ten an khoming join waime an ron tin ve ta zela khokhata waime branch tam takom chu kho impum khana le in u nauna ati che thei ni a hriat ani awangin kumsang kha zakwa somruk pakwa khan Kawnpui muna waime branch rang te chu branch pakhata siamin waime branch Serchhip ti alo nita ani hetia khopum huapa waime branch pakhat a om tak nu hian ama a khosang sang waime branch ta chu waime section ti in an Hlimthla anita a Serchhip Kawnpui waime po Serchhip Kawnpui section waime ti alo nita ani hunakal zela waime branch Serchhip noya chuan section som pakhat lai omin kumsang kha zakwa somko pathuma section waime zong chu branch waime ti a thlak ani leta a Serchhip Kawnpui section waime ti a vuapo sangkha zakwa somko pathuma tang chuan Serchhip Kawnpui branch waime ti alo ni leta ani hun local zelin khwapo athang ve zela kumsang ni pasari alo ni mek chuan Serchhip Kawnpui branch waime po branch pahnia then alo ni leta a Serchhip Kawnpui North branch waime le Serchhip Kawnpui South branch waime ti in then alo ni ve leta ani voinia Serchhip Kawnpui branch waime rising day voi somruk pathumna kan lo thleng le tamei hi alom omin kum hei le chen min kai hruai tu pathian chunga le kan hruai tu ma sa te chunga lom thu kan soi mul ani
Sung puisi ngakian bun suan, wadu kan